Nyo murie cia kwira iyo kiori kanoga cirehe ciria thuri. Amen. Siku ya leo ni siku ya furaha na ni muthenya mwega, na nindoiga muthenya wa umuthi tuoya githomo tene kwina maundu maingi. Ngai ni mwega. Timu ya Kenya umuthi ni gukorwa githaka na Morocco, riu mukiume na ihoya hau no heragwo o mugunda ni uri gatira. Ithe ya Arsenal turathakire ira na turahota bao ithatu na igiri cirabungirwo ni andu ara turagurire. Ni ngwenda riu andu a Man U mugie na kiha tondu tuko na nyinyi Jumapili ijayo. Na turoya gikombe gitagwo Emirates Community Cup. Riu umuthi ni Kenya na Morocco. Ni wangapi wanajumuisha imani na mimi ya kwamba tunaweza tukashinda leo? Si Sunday tuliwaombeaga na wakashinda. Hata hii waombeeni tufanye nini? Muda angehoera bururi wao uthie uru. Amen. Siku ya tarehe coming Thursday. Tarehe ngapi? Thursday inayokuja ni tarehe 14. Tarehe 14, tariki 15 na tariki 16 niguo teenagers conference igakorwo guku. Uguo muciari wothe wina mwana wa kuma miaka 12 nginya miaka 16 mamarehe guku kwambiriria thaa 3 na mariumaga guku thaa 10, tondu ciana icio ni nini no nginya maumire mathaa mao ma kanitha. Kwa hivyo tarehe 14, 15 na 16 makarikia Saturday thaa 6 wona maria mathie nigetha andũ arĩa mathondekaga kanitha mamithondeke ni ũndũ wa Sunday. We want to equip them, we want to warn them, and we want to engage with them in the sexual topic iria inyua ciari mũrĩire. Ni muremetwo kwira ciana cianyu mirimu iri okuo, ni muremetwo kwira ciana cianyu maundu mekuo, and that is what we will be dealing with. Nigetha ciana icio igikinya miaka ya 17 and 18 cikure ci ayuthi metigirite Ngai na makure mendete Ngai. Kwa hivyo all teenagers, na ninajua leadership ya online mutaorganize vile watoto wa online church ambao wazazi wao hawako Kenya lakini watoto wako hapa, mutajua vile hao watoto watafika hapa. It is an interdenominational teens conference. Kwa hivyo wazazi wote wawaachilie, hata wale ambao si wa kanisa la JCM, we care for them. Siku ya Friday tulikuwa hapa na tulikuwa na medical camp, a very successful one. Itikirai twikire moko maitu twi hamwe tuhurire our medical department ruhiro wega. Itogoretio ni Reverend Joy and Pangale, na it was very successful. Na nikio ndiramwira andu a JCM, wona twiga andu moke mugoka in part of cases ile ironekanire guku andu aingĩ ona kwanjatia guku ni akuma na nja matũire makirĩte na mwaheo mweke ni kanitha yanyu waguka guthimwo ukai. Ni turonire 40 cancer cases cia kuma na nja ona ti cia guku. I don't know if Dr. Philip is in church today. He is coming. Ambulance itu ni muonire ndi ahurukire guku yatwarire andu 5 mari in critical condition no magioka guku matiamenyaga. Riu already mejumuia hospital. John madagitari wale wamesimamia ambulance wasimame, hawa hawakupumzika. Gari ito ya ambulance yaga bire nywi haha maita maigana igithiaga kan na igithie jumuia.
critical conditions. Mwaigua kanitha wanyu ni wa muhe mweke wa medical camp, mukamenya mamweke ucio ti muone kikundu kungi. Uyu kaguthimo tutiriga wi murwaru, turauga ukiororwo nigetha tumenye tukigoca ri na tiruo wina ruo ri mwitio ri urutaga etondo ekotiruo ri urega ukeina niki. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo our medical department tunataka kuwashukuru. No makiria yetikiria ijokeria ngatho partners matogoretio ni Brothers of Compassion alia makoragwo na biashara, wale waliweza kusimama na medical camp. Hebu simameni wote, mnanijua mlikuwa kwa post alia makoragwo na biashara cia. Nataka muone andu aya ni ashirika itu, no ne makoragwo mari na murigo wa medical camp, na wote wakaja. Irio iria ciareirwo guku ciothe ni Mofam waheanire irio cia mugunda kuma kambuni yake ya Mofam Fresh. Cabaci iria ciothe twareire guku twaheirwo ni Raha Premium Kavagara, tondu ni moya acio makoragwo main sponsors ya events ciothe cia kanitha uyu. Nikwenda gucokeria ngoga muikare thi, nikwenda gucokeria mwarimu kuma kuria Teachers Transporters Association. Mundu uyu no tuheaga nduthi iria muonaga tukihe anake guku, na nduthi icio ni imateithĩtie. Taru he mwanake urare na nduthi na nitwamwithite guku Sunday, sijui kama alikuja leo. Yule mzee alikuwa na pikipiki mpaka akanunua lori akarudisha pikipiki. Ako hapa, hebu asimame mahali alipo. Ako hapa. Huyu mzee tulimpatia pikipiki, arathire kuja tu hapa, na unaona anafanya kazi ya Mungu na ndogeciria na kirori. Araruta wira wa Ngai, no amwona nginya ni asa arafa kama undu guku, na Ngai ni amra. Huyu nilimbarikia lori yake last Sunday, but one Sunday huku kuja. Ulikuwa wapi? Ulikuwa kazi mbali. Naona Ngai arathire aramurathima na lori muthuri uyu. Aracoka ho ona ni agura lori, handu ha gucukua nduthio ona egune na andu ao, aratucokeria haria. Riu ndirenda kuhe mundu ungi umuthi nake agatonge toyu. Riu muthuri ndamurugamia haha mbere nigetha mumuone, mukiuma haria muoe namba ciake cia thimu. Andu aria mwekaga transport judges na ndarugo mawe mubishop wainaina Satima, inyothe ni mwekaga transport, muheage muthuri uyu wira tondu ena lori na ni wa kanitha eno. Mungu akubariki. May God bless you. That he is a living testimony. Neo mari andu aria twahire nduthi mari ya mbere. Kwa hivyo mwalimu, unaona kazi yako imezaa matunda. Thegio koi ni tondu wa gukorwo guku na kambuni yaku ya Rose Beauty. Muratwenjeire ciana guku cia autism na cerebral palsy. Muratuma twana tu njuire ciana icio irainuka ithaka, na njuire icio mutina menderia ni kumahe, nikio murathimago. Thank you Adonai kuma kuria Delight. Thank you Judges. Thank you Bonnie. Mutuo mora wakuirwo guku twagurirwo ni andu aya. Thank you Satima. Thank you Shamata. Kuma rira twambirie medical camp, thibitari yaku niwe koragwo na mbemwe. Thank you Msafi. Utheru uria wothe wari guku na ni mwikwari na andu ngirinya. Timu ya Wainaina yahurire guku gutiri nginya gutiri ona nginya cioro gutiri kianungire. Thank you mundu gwitwo Bishop wa Ndarugomani na mundu gwitwo Jeff wa Fanikisha Microfinance. Nidirona Jamwas na mutumia wake. Andu aya togo tunyitirira nginya guka magatiga mawira mao magoka. Nidirona Kijo haria niwe watu abeire hema ciothe iria ciari guku. I want to thank you from the deep part of my heart. Nindira gucokeria Alex kuma na Ikuru ngatho. Nguo iria ciothe muonaga twikirete guku ciandikitwo JCM TV, Sympathy Hands na tofuti na ke
ciothe niwe watutumeire na akirehe oimaga guku thaa thita cia utuku agicoka na ikuru. That is sacrifice. Rorocio murigaini omuria atiriri, weri uteithagia kanitha nake? Murie wariku ndwakiri murwaru nduke oruge cabaci, ndwakiri murwaru nduke othige waru, ndwakiri murwaru nduke oruge njugu. Praise the name of the Lord. Asanteni. Hii kazi lazima tujitolee. Mungu wetu awabariki tondu despite schedule cianyu ni gutiga mawira manyu mugoka guku na inyui nduka cianyu irihanaga mahuti mawira-ini maria muraruta. Ngai witu aro murathima muno 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 muno. Na kwa hivyo ninajua Elias ameanza tukimaliza medical camp nitukoragwo na certificate na niturai introduce ile kiheo takiu kihetwo John tondu ndathire kwa mofa mungikena muno office gikora certificate ino ndeciragia twamaheo na nduthi kumenya kuri eri gikora kwanja eheretie ciothe niyo igitwo hau hake wira-ini ona kwanja mwas ona kwa boni nicio cigitwo uguo ugakena wona ugithoma ritwa ria kanitha hau thoma this is by Jesus Christ Compassion Ministry ugakena. Na kwa hivyo kuanzia leo na Sunday inayokuja tutapeana awards zote kwa wale ambao walitushikilia na wengi wako hapa. Tuina mtumio sio wita ko acha menta ko evergreen tuina tropical tuina evergreen. Hao wote ambao walitushikilia hatujasahau na nyinyi. Kwa hivyo kama kuna mwakilishi wa Tropical Forest Suppliers asimame. Wako hapa, kuja hapa. Huyu mzee mnaona huyu anaitwa Tropical Forest Suppliers. Ekaga arutaga mawira ma kugira kugira indo na maundu macio ma mifangire ya kugira indo kuma nanja mabũrũri mothe maria makoragwo thi. Na reke inde mwi medical camp ino muona tutinang'ang'ana muno atureheire 100,000 simpumbie makofi mazuri. Na ndimwiraga atiriri kile gituma muone ngoro yakwa yanyiha ni andu makindeithia ni tondu mundu toy wandeheire uguo cucu akwa guku ni mahumuka kana tiguo riu uyu arugamirire cucu aigana matangihota na matangigia hinya wa guturehera kindu tumetikirie mbeca icio magure kindu gia kuria na thabuni na maundu maria mangi. Kwa hivyo from the deeper part of my heart tuguthonga na ni tuhuragwo kabisa ni ngwenda gucokia ngatho muno na tondu ni njui urutaga wira uyu wa kugira indo na gucokia hari ugukorwo ngine ndaja kuhoya na ndimuteithie already ari go mundu tandie ndari hari ugathi uguo wonorie container empty utuonere ta igiri uguo ni njui cigoro we ugakira uguo uhe ona kaba ungirire mwaka mugima utekundeithia uhe container igiri tondu ni ndiraheirwo marua magwa ka thibitari na ndirerirwo no nginya thibitari iyo yambe korwo haha kanitha-ini na kogo ingiona container igiri tha ici wiki ino ingi haha hagikorwo na dawa cia kugirwo ni atumia aya na athuri aya aria especially matindikagwo ni cukari na pressure tondu icio ndimuhe ni thirikari. Riu ungihutio tu kuhutio ndahuthira kigo kuhutio nyonera igiri ire mundu uyu ithiona no tugire haria cire kai tungicikururia tukona muthenya. So congratulations from JCM Church ni tondu wa gutuonera uteithio na uratuteithia. And on top of that we are awarding your company with a beautiful award ya kuonania ati no akorirwo hamwe na ithui and you really stood with us. Let us appreciate him. Thank you so much. From Tropical Evergreen Logistic Company na nowe Evergreen Logistic Company no kabuni yake na neokire on now magituteithia. And so from the deeper part of our hearts we award you certificate for Evergreen Logistics. From the deeper part of our hearts we are really humbled, and on behalf of Tropical nyogutuinukiria this award as an indication that you stood with us in our 7th medical
Camp. May God bless you na tuli akenu. Wala kwaja waria munyaka ndakuhe nguo muthenyo ndakuhe award muthenyo ari na nguo cia igongona uguo ni ndakurutira igongona. May God bless you. Mpigieni makofi mazuri. Amen. True Favor Motorcycle Spares. True Favor Motorcycle Spares wako hapa. Kiriogetia na miromo yakwa kaga gukuima. Mutumia uyu etagwo True Favor Motorcycle Spares. Na mutumia uyu medagia spares na familia yako umewacha. Wako Sunday school. Mutumia uyu endagia indo cia motorbikes. Na niwe da rathimira vani yo jeru hauja tondu ni ukurathimwo muno. Matidire guku na timu yake na agituhe 100,000. Na nikio muonire rita riri kurakuirwo irio nyingi gukira medical camp iria ingi tondu ni twageire na sponsors aige. Ithuĩ tukwenda kuga muri arathime. And in your business may you thrive and may you prosper. And on behalf of JCM Church, we award you this certificate as a sign of honor that you came and stood with our 7th medical camp. And on top of that, we award you this beautiful award. Murugamiti ofisi yanyu mukamenya ati ni kuri andu macokagia ngatho.